ایوار باش بینران هجا بویر و پیشکتن هری گرینگ ده بولتنا ساعت هفته ایوار ده جه نوچه دیوی جوارا پیشکشتکم ده سلی ده سر نوچه جگری سروک امریکای جدی وانس دا زانین گودان و سندرین تکنیکی نابرا ایران و امریکای ده دست پیکریه احمد شرع دیار کر گو پرسکری کاوان آکور به حزب الله رهیا لی او نخوازن حزب الله جهول رابع نونري ريفبريا خسر لشامي عبد الكريم عمر قلت حتى انتجراسيون بداوي نبا ريفبريا خسر لجهول رانابا ولا ايران جبر زيدبونا كريزا دبارا جياني لقلق باشاران خبيشاندان هاتن لدار خستن امين هاجي درباسي نافارو قابلتنا خب بن كرم بكن سرک وزیر انگلستان کیر ستارمر را گهاند گو او جرکا خواه یا سرک وزیرتی استیفا دکه پشتی را گهاندنا استیفایا کیر ستارمر آلین تندرو ین لانگلستان داخوازا هلبجارتنه که پیش وقت کرد. سروک وزیر انگلیستانی کیر ستارمر راگهاند کو اویج ارکا خواه یا سروک وزیرتی استیفا بکه. کیر ستارمر او یک دجوینا چاپمنیه ده لدروی باراگها فرمی یا سروک وزیر بریتانیای آنی زمان. ستارمر گوت کو اوی حتی گو سروک نوی پارتیا کارکران وره هلبجارتن وکه سروک وزیر بمینه او ها گوت. 6 years ago, I inherited a Labour Party. من بریا وی کیجی بریارا خویا استیفای ج سروک وزیرتی جقرال چارلز را راگهاندیه. بریا راگهاندنا سروک وزیر انگلیستانی کیر ستارمر ج استیفای خوا سروکی امریکای او یک د پوستک خوا ده پاروک کربو. لسر تروس سوشیالی دونالد ترامپ بلاف کر کو کیر ستارمر ده ج سروک وزیرتی اکانیاین یک بوی استیفا بکه و او نویس بلاف کر. کیر ستارمر د دو مجارین گرینگ ده با آوائے کی پر خراب تک چویه کوچبری و انرژی از جیر شانس دخوازم. ناکوکیین دنابرا دونالد ترامپ و کیر ستارمر ده جدما شر لدجی ایرانی و براتکرنا انگلیستانی یا به بشداربونا ده شر ده دست بیکرن. ترامپ پشتی کو انگلیستانی رد کر کو بشداری شر لدجی ایرانی ببه به بردوامی حنکی خواه بستارمر کر و گوت کو او ناوینستون تشرشله. سروکی دولتین یکبوین امریکای هرو هاشیانین دریایین انگلیستانی وکالیستوکان بناف کربو. و پرسیبو گلو تکلیا تایبت آدنا برا هر دو ولاتان ده هنجی گرنگی آخوی یا بری دلیزه یا نه. پشتی راگهاندنا استیفایا کیر ستارمر داخوازین جبو هلبجارتنک پیش وقت هاتنه کرن. سروکی پارتیا رفورمی یا راستگر آتن درو نگل فاراگ داخوازا هلبجارتنک پیش وقت لانگلیستانی کر. دوه گرا یکم دان و سندن ایران و امریکای لسویسرای بداوی بو و شانده ایران ججه جبینه درکت. اجانسا نوچیان تسلیم ایرو دیار کر گو شانده ایران جه سویسرای بر به ایران و وگریا. هر وها هات اشکره کرن گو گرندن اندان و سندنان ده تواهیا و هفته ده لسویسرای بردوام بکن. دوه گرا یکم جوینا دنابرا شاندین ایران و امریکای ده بداوی بو. گرا یکم جوینه 8 دقیقه دوم کرد. لیلوگوری که هات را گهاندن جبر گفن سروک امریکای دونالد ترامپ جوین بری دما خویا دست نیشان کری بداوی بو. لوگوری دیمنین که هاتنه بلاف کرن تهدیدن که وزیر کارن در و یه ایران عباس عراقچی آگاهی دده سروک وزیر پاکستان شهباز شریف که اوه جبر گفن ترامپ جوینه بترکینن. پشتر شانده ایران جا آواهی دردکوه و لگوری کوته فرق کرن شهباز شریف در روشک ماتمایی و بتنا خود مینه. لعالیه کی دن آژانسا نوچهن تسنیمه ایرو راگهاند کو شانده ایران یا به سروکاتی سروک پارلمانتوی محمد باقر قالیباف ایرو روژا دوشمه ج سویسرای بر به ایران وچو. به بریاره کو دانوستاندن تکنیکی ده تواهی هفته ده لسویسرای بردوام بکن. ده همان دمه ده ناوبینکارین جوین قطر و پاکستان جی ده داخویانی که هفوش ده راگهاندن کو جوینا یکم دانوستاندنان لبورگنشتوک سویسرای بداوی بویه.
هروها د داخویانی ده هات گوتن کو دانوستاندنên teknîkê de hemî rewşan de li havîngeha Borgenstockê ji bo mayîna hefteyê berdewam bikin. Li gorî navbênkaran, Îran û Amerîka li ser nexşereyekê ji bo gihîştina rêkeftineke dawî li hev kirine. Ev nexşerê jî pêvajoyeke ku divê di nav 6 rojên pêş de were temam kirin. Têkildarî vê mijarê CNNê ragihand ku şandeyên Amerîkî û Îranî di vê gera yekem a civînê de li ser dosyaya depoyên nuklerî gotûbêj kirine. Her wiha her du alî li ser mijara tengava Hormuzê û Libnanê jî sekinîne. Di dawiyê de Wezîrê Karên Derve yê Îranê Abbas Araqçî di peyamekê de li ser platforma X'ê behsa encama civîna yekem kir. Abbas Araqçî ev civîn wekî pêşkeftineke girîng di çarçoveya danûstandinên Swêsreyê de nirxand. Araqçî di nivîsa xwe de ev peyam da. Ambargoya li ser hinardekirina petrol û petrokîmyawî ya Îranê hatiye rakirin û dorpêça deryayî bidawî bûye. Hin ji mal û milkên cemidî yên Îranê jî hatine berdan. Belê piştî vê gera yekem a danûstandinan a di navbera Îran û Amerîkayê de tîmên nû dest bi danûstandinên teknîkî kirin. Cîgirê Serokê Amerîkayê jî dîvans dasanîn got di gera yekem de pêşketinên girîng di navbera her du aliyan de çêbûne. Piştî gera yekem a danûstandinên di navbera Îran û dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de niha jî danûstandinên teknîkî di navbera her du aliyan de li Swêsrayê dest pê kirin. Li gorî daxuyaniyeke berdevkê Wîzareta Derve ya Îranê İsmaîl Beqaî tîma Îranî ya ji bo danûstandinên teknîkî bi serokatiya cîgerê Wezîrê Derve Kazim Xerîbebadî tê birêvebirin. Di heman çarçoveyê de jî û piştî çûyîna şandeya Îranê ya mezin, cîgerê Serokê Amerîkayê jî dîvans daxuyaniyek li Swêsrayê da. Li gorî daxuyaniya Vance di gera yekem de pêşketinên girîng bi Îranê re çêbûne. Her wiha jî dîvans hinek xalên sereke yên niha nîqaş li ser wan tê kirin anî ziman. Derbarê pereyên cemidî yên Îranê de Vance got ku ew dixwazin pêvajoyekê ava bikin, da ku pişterast bikin ku ka ev pere alîkariya gelê Îranê dike yan na. Di heman demê de ji bo danûstandinên teknîkî ku niha li Swêsrayê di navbera her du aliyan de pêk tê, cîgerê Serokê Amerîkayê da zanîn ku zavayê Donald Trump Jared Kushner endamê tîma danûstandinên Amerîkî bi Îranê re ye. Ji bo tengava Hormuzê jî Vance got ku tengav niha vekiriye û ji bo mijara nuklerî jî dîvans ev yek diyar kir. Rêveberê giştî Ajansa Neteweyî ya Enerjiya Atomî Rafael Grossi doh li cihê hevdîtinên di navbera Îran û dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de bi Wezîrê Derveyê Swêsrayê re civiya. Hebûna Brêz Grossi ne girêdayî hevdîtinê bû ji ber ku mijara nuklerî ya Îranê nehate nîqaş kirin. Şerê li Lubnanê berdewam e û daxuyaniyên dijber ji her du aliyan ve ranewestiyane. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu di daxuya kirin got ew ji herêmên wekî got ew bi nav dikin herêmên ewlehiyê binakşin. Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Naîm Qasim jî dibêje got herêmên ewlehiyê tune ne û hebûna berdewam a li axa Lubnanê nepêkhane. Bêdengiya li Libnanê ev du rojên berdewam dike. Lê tevî vê yekê jî daxuyaniyên dijber di navbera aliyan de berdewam dikin. Di pêşketineke nû de artêşa İsraîlê radikîne ku wan li gundê Mejdel Zon yê li başûrê Libnanê tankeke binerd ku bi sedan çiktê de hene û çar çalên avêtinê yên ku ji bo armançkirina İsraîlê hatine amadekirin keşif kirine. Her wiha Kanala 12 ya İsraîlî jî diyar kir ku artêşa İsraîlê difikire ku destûr bide artêşa Libnanê ku kompleksa tunelên Hizbullah li gundê Kefertibnît yê li başûrê Libnanê kontrol bike. 21 mehê jî Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu tekez kiribû ku artêşa İsraîlê dê li cihên kontrolkirî yên li Libnanê bimîne. Artêşa İsraîlê heta ku pêwîst be wê li başûrê Libnanê bimîne. Weke Serokwezîrê İsraîlê piştrast dikim ku ev helwest dêneyê guhertin. Di heman çarçoveyê de jî serfermandarê artêşa İsraîlê Eyal Zemîr got ku agiribista li Libnanê nazike û artêş li wir şerê xwe berdewam dike.
ده همان دمی ده ایال زمیر دست نشان کر کو ارتشا اسرائیل ده آمدباشی دنه کو ایریشان جنوب دست پی بکن. جعالی خوفجی سکرتری گشتی حزب الله نعیم قاسم ماینا ارتشا اسرائیل یا لسر آخا لبنانی رد کر او ها گوت. آگربست تیواتیا راوستاندنا تواهی یا ایریشین هوایی تاوی راوستاندنا کمپونا هیزان لدورین داگرکری تشتک بناوی آگربست تونیه مادام ارتشا اسرائیلی آزاد تفدگره. هبونا بردوام آل سر آخا لبنانی نپیکانه. هرمین اولهیه توننه ارتشک ما یا نتوایی هیا و او برپرسیارا پارستنا سروریه. حتی افتشت همو پیکورن امی پابندی هر آگربستی ببن و هکا پیکنه ام تبن پیکرنی قبول ناکن. درباره همان مجاری ده سروکی پارلمانتویا لبنانی نبیه بریشی آخفی و گوتکو او پشتگریا هر هولدانه که جبورا وستاندنا شری لبنانی تکه. هروها نبیه بریشی اسرائیل ببن پیکرنا آگربستی توان بارکر او هادا زانین. حزب الله پابندی آگربستیه و اسرائیل و بن پیدکه. رازیبونا اسرائیلی با آگربستی جبر فشارا امریکای پیکات.